All right. Good morning, everyone. Predsjedavajući, dobar dan svima. Molim sudsku službenicu da najavi predmet. Sudska službenica, dobar dan. Časni sud da je ovaj predmet KZCBC 202006. Specijalizovani tužilac protiv Hašima Tačija, Kadrija Veselje, Redžepa Seljimija i Jakupa Krasnićija. Predsjedavajući, konstatujem da su optuženi prisutni u sudnici sa izuzetkom gospodina Krasnićija, koji prati zasedanje putem videokonferencijske veze. Danas ćemo nastaviti sa svedočenjem svedoka 4230. Gospodin Mišetiću, da li biste vi želeli da mi se obratite sada? Branac Mišetić, zamolit ću samo da pređemo na poluzatvoreno zasedanje, gospodine predsjedavajući. Predsjedavajući sudija, molim poluzatvoreno zasedanje. Sudska službenica.